Manipur ki Governor Ajay Kumar Bhalana chair lauduna state sida paikhat liba tongan ba chawkhat thorang gi thabak sing yengsin khre. Kurumjari Am-Istv news meeting tabiri sing butaram noksari hoje mapung oiba pau pizari Manipur ki Governor Ajay Kumar Bhalana chair lauduna state sida paikhat liba tongan ba chawkhat thorang gi thabak sing yengsin khre. Raj Bhavan ki conference hall the pangthokiba mifam asida mari lenaba department singi administrative secretary sing sarukya ki government ki tongan ba department sing maruiba miyam gi yaifa thorang amasung tangai fadana paikhat liba sawkhat thorang sing da ahen ba meeting thamduna yengshin ki administrative head sing na PMGSY TB Mukt Bharat Abhiyan Yuba Connect Vikshit Bharat sports sawkhat hanadabagi matang da marik chumba paudam thamki Ministry of Development of North-East ki makhada paikhat liba tongan ba scheme sing shu yengshin ki Governor na thabak sing matam sana paikhat pa department sing gi marakta lainaba mari hena phagat hananaba miyamda aphaba servicing pinanaba hona haningbagi apamba thamki Social Impact and Cleanliness Organization Siko Plastic Khangabokna Lambi lamhangda chaiduna leiba seasonable loraba plastic amasung atei polam sing khunbagi thabak chatharakpa numit chamani mapung pharakpagi thormama khangabok mayai lekaida lailam thokpham mipun sangda pangthokre thormaduda khangabok kendra ge MLA Okram Surya Kumar Thobal District Deputy Commissioner Hana Kamai khangabok part 2 GP gi chairperson M Gopi Mohan amasung khangabok part 3 GP gi chairperson M Mohinna president member oina sarukya ki MLA Surya Kumar na hauzik hiram khudingmakta plastic na sizinadaba yadabagi mawong ama laklibasi aikoi ahongba ama laknanaba honahoba tangai fadi haiki isagi yumdagi usop melana chingbada matam amada ising khuzaida hapnaramba adu loinang mangkhiba sina plastic sizinabagi chang hengatpada chawna thodang lori ahongba ama lakpada khongthang taplagasu isagi yumdagi horakta kanda ahongba tapna lakhanba ngamgadabani yumda plastic ki mahut sinba yaba kaya Mamangai da sizinaramba posak sing aikoi ningsingba amadi sizinaba tangai fadi haiki plastic bottle se isinare plastic bottle da isinare na koi tradition na koi sakar machata hana kuzai da na glass steel glass se isinare me sida plastic na sai microplastic see every day consumption lo yawo ni sin takada yawo ni plastic ki packet da chara pati yawo ne si me aji control kamar je no sai kare adu macha mo shop cha da an plastic sin me adu siku na hogun je go bakun kare na ko club organization to ra madan ni si shop to go da tiny glass steel glass appo the samsa ge si sin no na hai DC Hana Kamaina government na single use plastic ki campaign satharingai da sikona su plastic free oina na bagi thabak yamna paikhalamba si asuki matik nungai ba fawi haiki government na campaign si paikhalakpada miyam section khudingmakna soba thodang lobiu haiki On top of that, I appeal to make the environment free from plastic. I would say government is challenging task among single-use plastic by the Department of Environment now. Aduna different activities say government should environment to make clean environment, healthy environment. Not only the government but responsibility or Thormadugi nungi warol piraduna siko plastic ki founder TS Bisorjitna wakhalon mana bamarum apangkhara punsilaga chaliba sahi asagi February kundagi siko plastic hogdokni haiki plastic free campaign amu oina hokiba March 10 dagi khongjomdagi Kanchipur fawbagi lambi nakal da tariba plastic bottle sing khomjinba horakpani mapalam gi miyoi kaya lakpada lambi nakanda plastic chaiduna leibada thamoida yamna nungaitaba amadi ikaijaba phaurakpadagi ahongba ama puraknanaba honarakibani lamdam sibu luna nanna leiba lamdam ama oinanaba yamna pamjakhibana siko si semjaraga thabak horakpani aphaba thabak ama horakpada miyamgi support su tangai fadi haiki Marksida break ama lominase
फन थमगे हायरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमुक करीगी चटलुगनी अखोगी मणिपुरदसु हौजिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताप युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल वे होप मीट्स कंपैशन अकुपम रोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिंग बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तौबिरउ Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi afaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru oriba liver gi damukta di kari section thorang lo birib. Novocam Health Care gi original lipsa 5G na adom gi liver buswan badai ngak thon. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original lipsa 5G. Novocam Healthcare na sajaba original lipset 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapchari. Admission for 2025. As the institution is emphasizing hands-on training, cardiovascular technology students are trained echocardiography at very early stage in British style. Hi everyone, I'm a student of BSc Cardiovascular Technology second year, started doing hands-on echo. For further details, please contact 600-975-2429 Academic Department, Sky Hospital. ब्रेक की तुंगदा अमोहन तराम नोक्सरी मखा तरक पाव पिजरी खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल खो फेडरेशन की मखादा मणिपुर मेचोर खो एसोसिएशन तोंगान डिस्ट्रिक्ट एफिलिएटेड यूनिट कयाना नेशनल इंटरनेशनल खो डे पांगथोख्रे थौरम असिगी मनुंग चन्ना मफम खुदिंगमक्ता खो मैच सानदुना एक्टिविटीज उत्पा खो मसाना की मतंगदा प्लेयर्स अवेयरनेस पीबा मसाना असिगी कानब कया प्लेयर्स खंगहनबा मणिपुर मेचोर खो एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी एम मधुसूदन वासु ग्राउंड खांगबोक्ता वासुनसु सिनब थौरमदा सरुक याखी हौजिक लोइसलकपदा मरुइबा पाव अमुक हन्न पिजरी मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भलाना चेयर लौदुना स्टेट से पाइखलिबा तोंगान चाउखट थौरांगी थबकसिंग यंगसिनख्रे हौजिक फाउबगी ओइनदि ISTV मणिपुरी न्यूज मतंग सिदा टेंशन जरी मिरेंग दाबिदब पुनमकपु अमुक हन्ना खुरुमजरी।